Orderan watu udah datang bosku. Ini jalannya parah bos. Dari Lampung Timur bos. Watunya dari Lampung Timur bos, batunya. Ini mau dicurah di sini langsung ditata nanti bosku. Ampes malah. Kayak rumah sawit gitu. Iya buat tenan itu ya. Di pasar mantap gitu iki. Iki tegesi dan lurus. Apa ya mat sawit barang ya? Sawit jenis itu nyawit aku. Kelompok apa nih? Petani. Petani. Kelapa. Nek seneng kan petani bro. Manen. Manen diri. So, Kerja mundur to? sama di sini ya apa ya? Otot padep di sini. Dadi ya. Apa Telkom kan? Yo ora. Tapi kan ya wis kabeh ya wis kadung anu. Kulinane Sakrit tekan piro saiki watu? tekan 2000. Ganti profesi lur. Kilo, bos. Gambar kilo wong ayu. Oh iya. Barang itu karep apa? Mulai sesuk Tadi otot dimundur wani Pak ya. Karena mundur kan. Ya urung wani to. Entah urung wani yo. Lek gandengan ra ora tuae. Sebenarnya diuntuk-untuk sik ning kene. Lah iya. Engko kan dhewe ditata. Kak. Otot. Apa iki? Engko njaluk HK. Ganteng gerapung lho. Kakak pertama iki celuk ya ra krungu. Loro-loro ae buktine. Gua apa ra? Ora kena ditelepon. Ini roci 3 ret lho begini. An telepon ke Jun. Iki langsung ditoto piye hakane piro? Ditoto lah mati kopi. Ngeri sesuk ada yang muat, ada dilewati. Lah iya, takon piro? Lem apa pitu? Apa dikenepi 8 ngono. Ya, mobil kur. Hah? Endi? Turah kan? Gak Kurang. ora. Turah iki. Gua. Ya celai. Ora lek kurang kene iki. Turah tak gorono kuwi. Guru lho. Iya iya ora kurang ora. Akeh lho iki. Ah, Mundur aneh ra kan. Jadi ditatoni wani. oh wani. Wis sampean ngedelan lu dhisik. Bola kejun. Toto dimundur nih. Kok iso anak opo aku? Iki lho. Kakak pertama iki lho. Pertama. Anak pertama iki. Itu nih hakane pisan digenahne. Mundur langsung mampir alon-alon. Ono sing bukar to? Bolone. Wis kira pengen. Likur. Ah, halah HP-ne malah ngedrop. Iki tak buat di YouTube sampean beli sampean iki. Iya. Heeh. Nek urle lho. Benek waktu benan lancar, pesen.
Bos, ini juga melayani pesanan bos, batu keriting. Oke. Langsung dari pusat, Bos. Wilayah mana, Bos? Wilayah di Mas. Iki kan jebok batu. Jabung. Oh. Oh, ora melayani pesanan ngendi wae ngono. Yo seluruh Lampung. Oh, seluruh Lampung, yo. Isinya Jo. Isinya Jo. Halo. Ya oke. Kalau ngisinya ya full, Bu. Full merata ini isinya ini. Oh iya. Nah, isinya ini. Ini. Ini lokasinya yang mau disusun batu nih. Terus.